بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الكرام، أيها المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات في هذا البرنامج، سلام الله عليكم ورحمته. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, muna hitukbal na tuin sa taon-taon pagsarang sukur pa Tuhan na to Rabbul Alamin. Amin masi-masi dimirihil ka tu taniw sin kabuhi iwan sin mga kanikmat-nikmatan hiyan ughara niya ka tu taniw. Lawi-lawi na in kita niyo masi-masi yari halikusan sin agam Islam ang may insarayaw-rayaw pag-agamahan sin manusia doon haun in paruntungan sin katan manusia apabila doon na sila halikusan sin agam Islam sarta piyaruli na marayaw ipag-agaman nila. Mahuli puasting hayat to mga kakasising kami hapag iman. Yan inaisap kita nudihilan waktu harum ini na mabaya na mo launta i-continue imbiyak mga pangadjian sing kita ni ulimaway labayaon tungod haparkala wayroon na sa lagu-lagu musibah di magpak maripababausin gumi amunain hapagwapat hanapin na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na doon man hayan in Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabot na sing kita niyo awakto uwi nila na dayeng paghadjian amin hajjatul wada iwan si mga kasahabatan niya nakalabay sila launta pa Khaybar magmaap in biya nasabot sing kami limabayaon hatabuk adapun insahin niya inyatu ha Khaybar jimatu amin hulmat sila sin hambuok Yahudiya awak man sila nakalabay pa hula yaon wi nila ding hapaghadjian doon na Khaybar aun Yahudiya babay himulmat kanila piyakaon sila marayaw sakali impagkaon yaon na biubutangan lasun imaksud to sa lagu-lagu in lasunon amo na impanghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawabsin iku jangki inggit sin mga Yahud pa panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanabot nakakaon na impanghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin mga kasahabatan niya dabag tuy-tuy imiyan ima asbabay ini hambuk Yahudiya na impagkaon amoy kiyaon nyo yan natagalasyon yu tangan kulasun bagtoy nagususin Nabi sallallahu alaihi wasallam ipapabugit impagkaon karna tagalasyon ampain Nabi nakakaon na demikian in mga kauning hamakaiba ng kasahabatan nakakaon hawak to yato nawapat magtuin mga hambuk ding mga kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadiarara na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sakit niya yaon. Karena uwi nila na ding amin ding paghadjian harap na pamadina. Nasambil in siya long tabilang timag na doon haon in sakit niya naabot long ta pihatin niya na pa mga kasahabatan niya in siya pagpi na sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod sin hirihil na kanya in unudiha in dunya, in pagdunya.
hirihil na kanya pagdunya sarta pagkakalon siya dun haon, ya pagpi siya, iban si magbak, iban sin Tuhan niya Rabbul Alamin. Adapun Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukun mahal nga kanin dunya. Impini niya imagbak, iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan nasabot niya, amin hawak tuman, doon hakalaman na siya. Naabot di na makatindog Nabi sallallahu alaihi wasallam, di niya nakaya timindog hata si mimbar, na limingkod siya din doon haon. Ampain angin niya, inna abdan khayyarahullahu bayna an yu'tiyahu min zahratid dunya. Wa ma sya'a wa bayna ma indahu. Fakhtara ma indahu. Fabaka Abu Bakar. Wa qala fadaynaka bi abaina wa ummahatina. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yariin wasihat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maminyana namnyana. Imparasahan niya. Limingkod si hatas si mimbar. Sabab di niya na agad kayon timindog. Sabab sinamin pangsan niya nam si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumtumon sin kita ni hawak po kawapat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bipur siya nawapat na limaway siya hangpu adlaw. Halong kasakit in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa ing kawapat han Nabi sallallahu alaihi wasallam amuna imbulan ini bulan Rabiul Awwal. Rabiul Awwal adlaw sin Isnin hikahangpu tagdua kasubangan. Amo yan in adlaw kapag wapat Nabi sallallahu alaihi wasallam wayruun sulang misan hambuk ding ha mga ulama, wayruun sulang ding ha mga muarrikhun, amo maglulukis, amo mapantok ha mga history, wayruun sulang lunahon kapag wapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hangkan suwere sabi ni patut hibis sarasin kita niyo amo intumtumun na to in bang uno adlaw, uno bulan, uno tahun in kapag wapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampayan hazaman na to biyayaun in daran sa jatiyo tumtum in adlaw kapag anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bisarahun kamahangan bisarahun in kapag wapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. May ta sabab na guma na tuod in panghimuting nila. Amoy kakahinang nila dun haon. Sabab sibu in adlaw kapag wapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iwan sin adlaw kapag wapat Nabi. Naing kita niyo Muslim apabila o mawapat bukun magkukuyakam. Bukun maglami-lami. Sa magkasusahan. Na in Nabi sallallahu alaihi wasallam hapag wapat nasusay katan. Nasusay mga kasahabatan. Sakaliin ikaw magkukuyag dun haon. Muna-muna in nagkukuyag kapag wapat Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga Yahud. Pag-ingat hayat tunawapat na in Nabi sallallahu alaihi wasallam bagtoy sila nagkukuyag, nag-celebrate. Na in ikaw nag-celebrate kau hadlaw yan, iniupihan mo bukun ni Jesus sa mga Yahud. Amuin kuntara sa lagu-lagu si Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntara sin agama Islam. Nayari na ginihata si mimbaliming kun sa muna tulaw nin hambuk ipon pagpi sa sintuhan. Imaksud sin ipon habis saran niya asabda si Nabi amunain panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihirihil na kanyain katan longta pagdunya. Bangsa mabaya tumutog, tumatas, bumukay na asero na, hirihil da ka na sin Tuhan. Ununin kabayane, hirihil sin Allahu Ta'ala, iban bang hari ini piyon niya, iban si magbak, iban sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na pini niya long niya, in magbak, iban sin Tuhan niya. Bangtoy, amuin napaham, sin Abu Bakar, in pagbisarahon niya hun, amunay Nabi sallallahu alaihi wasallam, imo bagtoy iluha sin Abu Bakar. Sa kaingatan niya na din ito hato na maid-maid ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na in Abu Bakar sarangin illa sa panabi. Amuin dugo niya wan niya alta niya biyuhos niya. Gianti niya sambil nakaiyan siya fadaynaka bi abaina wa ummahatina. Ikaw na ingganti sin kaaman na mo kainan na mo. Doon haon, atin niya katan,
tiuk para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sadya sumambin pag-agam. Biyat tuwing kahalan si mga kasahabatan, labi-labi na in Abu Bakar. Na mahulian pa dia aksin Allah Ta'ala in Rasulnya sallallahu alaihi wasallam puas ting hayatu. In pabisitahon siya pabaki. Pabisitahon siya pabaki pa mga kakulan si mga nagkasyahid. Ng mga kasahabatan. Paamiin, pangayuan niya, ampun pa Allah Ta'ala yung mga toyo. Duahan niya. Tuhan in namita. Habayta sin hadis, sin tunga sin dum. Tunga sin do amin longta, do amin tungaan na sin dum. Diak sa sin Allah Ta'ala, sambil aun dara akun niya imuhayba. Tiya amin diak niya, magpaiban ka niya sa bunatod in siya, naraaksin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Aba Muhaybah, inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-baqi, fantaliq ma'i. Fantalaqtu ma'ahu falamma waqafa baina adhurihim qal, assalamu alaikum ya ahlal maqabir. Sambil pa kahinapusan. Sin hadis, lain, cabay ini hadis tingkan Muhaybah. Amuin darakun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mag-alalay kaniya. Ya kaum Muhaybah, ya Aba Muhaybah, an amuin law niya amahi Muhaybah. Nakarikaw, iba niya ako bang makatu, matu fabaki, kalna narak ako sin Allah Ta'ala, matu kanila, maun pa kubul siya yaon, mangayo kaampunan patuhan, pangayuan ko sila. Duahan pa Allah Ta'ala, bukun mangayo-ngayo, pa mga tao baki. Nasambil limatong na sila si malam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pa mga taupun. Yang hinduan niya na rin dun haong mga katote manghuran na matuwing kaupuan niya. At inin kita, bang kita suntuan tayo Nabi sallallahu alaihi wasallam, matu kita pakubul, bukun aun puhung taha mga tao niya matay naon. Matu kita mamisita, muna-muna supaya makatungtum kita. Sarta sumalam kita dun haon. Bukunin katunta, mangayo-ngayo, mangayo sapaat, dahon ng mga anak apo, yung mga kabataan, papangayo-ngayo na dun haon. Bukun biyat ti Panginoon, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga yaulungan sin Allah Ta'ala. Mahuli pas ting hayatu, nakabalik na siya paabay niya. Nakabalik na siya paabay niya, sabab imbaki, yaon na, masuok na paabay niya. Yung mga sila, amin nakatuna, amin nakapanghaji, nakatuna pa Madina, nakakuha na nila ra, imbay si Nabi sallallahu alaihi wasallam, iwan simbaki, yaw na rin doon haon. Bukun na malayo. Na dito hatu simong na isabin parasahan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niyanam niya na tuod in sakit sin unya. Jima tu in sakit sin mapangsan, amin kahinapusan na simbulan Safa. Kahinapusan na si bulan Safar. Hangkan nawapatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasin bulan Safar mo ni Rabiul Awwal. Rabiul Awwal. Biya na sing kabaita din kana Aisyah radhiyallahu anha. Qalat raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-baqi fawajadani wa ana ajidu suda'an fi ra'si. Nahawak tumani Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakabalik na long niya. At na nakabalik naman kanya paway, na kita ako si Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakulong niya biya, masakit, si makitin uko. Imiyan sa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masakit law na uko, ya Rasulullah. Na insambag si Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala bal ana ya Aisyah. Bumakaman, ba ini mat, bang pamuhon, sumagawa, labiin ako lang na ya Aisyah. Labiin niya nanam ko in sakit. Bang ni manam ko sin sakit sinumo, mas labiin niya nanam ko masakit. Anda agun-agun na, amilong ta, ini pamaid-maid na. Inya nanam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil hambuk baitatin niya, ini iyan niya in Aisyah radhiyallahu anha, niya nanam niya masi-masi, inamuin pa in jantung niya ini, agun-agun matangso. Simbisa. Sinamin niya na niya milon niya, bakkas lang na simpagkaon amin na kaon na mo.
amin liasun sila sinambuk Yahudiya. Nahangkan tumtumun na to mga katotay mga orang ko agam Islam, in kun tarasin kita niyo. Na sabi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma darraki law mitta qabli, faqumtu alayki faghassaltuka wa kaffantuk wa sallaytuk alayk wa dafantuk. Na bang marika to, kumpas mo bang ikaw long na ya Aisha, imawapat long niya muna rin ka ako. Nabang na hindi. Ang pay na Aisha radiyallahu anha, landuin silusan niya. Bang hakasawan, siya ni pinaka masilusa. Hakasawahan niya. Napaatay niya, hindi asing syuknaan sa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marika to, mabaya na kau sitisin. Ako'y muna mawapat din kay mo, supaya kau karuhulan ha mga kaasawan mo. At tawabi ang mga makawaakpak kau biyahan, makaasawan na sa kubalik. Biasaan sin biadasan sin di kato. Biya tuing tabi at sin mga kaasawahan. Tabi at sin mga kawin. Sa in Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala niyara. Biya mga yabjanan in mga yato. Sa wabang law ni inikaw muna in nawapat na tanto ako magparehala kay mukataan. In magsapot, in magsambahayang, in magligo, in sambil in magkuhun kataan. Ako hun si Nabi sallallahu alaihi wasallam makatari di pangadyan. Ibiya kato ba na labi afdal kita in sumaput ha asawata. Iyat to ilabi marayo. Dami kiaman dyan na isab in asawa, pag siya maingat magmaingat to siya, in sumapot pa ba na niya? Di hadis ini makawat ang mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na sambil nagsusung in sakit sin Nabi. Di hikay barat inya nanam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil inay sa imyan, amuin wala siya mga nakita. Amuin ni manam masakit, mapuas din ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amuin kiyog na sin sakit. Amuin kasakit ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil miyaso na impais sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miyaso na impais sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil hamuk baita imyan, biya hadis tingkan Ibnu Mas'ud, nakapamunay nun haw, ya Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, ini kaulong niya. At tinisabu nato ni ikaw, biya, mga pagkasakitan na isab kau sinlandok masakit. Magpakananam na isab kau sinlabing pisa. Punisan bagsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal, mattantud, in aku, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Kawaita Sahih Bukhari wa Muslim. Sabo nato din akulong niya pagkasakitan day sab. Magpakananam day sab sim masakit. Biya day sab sim magpakananam ha ruwa usog kaniyo. Dayin kaniyo bang makananam sim masakit. Sa pamano siya day sab in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intanda sim pangsan sin sakit sin Nabi sallallahu alaihi wasallam naabot magkapunong in Nabi Masud. Dumatong imbisa na namun sin siya maamot magkapunong in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na sambil lunhaon mga katawtay manghuran atin niya in kita mangkikita ating kanungnungan ta. Labi-labi ning kaasawahan amuin landuin bang real matan inlasan niya pawanan niya. Sibu dah kahayang hakasigpitan, walang iwanan lang si mga sila magtagal. So ay di pasaran, mang masakit na imbana, ayurahon mo marayaw. Marihala imbana mo marayaw. Sibu da inaw ni man sinuway, suway mo sada sabalan, na dunhan may nang parsabon, insuro asin kaasawahan, bang sila doon, piya parulilan marayaw imbana nila. Buku atin niya, impuhong na kal na sintuhan, bukong kal na unumang unong. Biyana niya, imbana niya kal na sintuhan. Supaya mag-unong-unong sila dun niya akhirat. Naamo yato mga katotay mangurang ko akam Islam, naabutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagdaak siya, pito amuin lang ta, amuin gayong yung tuwig. O siluhon habar diya umang marikato.
Ampay Nabi sallallahu alaihi wasallam magpahagom siya rito sabab lando impaso sin pamaranan. Niya nanamsin siya supaya bi mga gumamgam. Ini niya tuwiron saan niya. Ang kan makataribang kau hihinglaw mapasuin pais mo pamaigo kau. Buko ng panalumudi ako abot amuyat tuin lawan niya. Labi na bang kau mapasuin pais mo paigo ibagtul. Paigo ibig nilay taala gumamgami namin biya mga kuan denunhan. Sababin kun tarasin mapasoy mahagot. Imahagot dun haon. Nanabot di na magpaka-imam in nabi. Nasusan ng mga kasahabatan. Diak niya na in Abu Bakar. Daakan yun na long nin Abu Bakar mag-imam kanyo. Magsambahayang. Kana di nakayahon in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahabiyat tupin kahalan niya masirain. Wala niya kaya lulupahan. Kapatut si mga kaasawahan niya. Biya bahagi-bahagi niya rin waktu niya. May kabiyat tunain kaagin niya. Ingi na simparasahan di na kayaon. Sa imyanda siya, magparara siya. Bang laon niya dum ini. Dito ako, magparara siya matupamok asawa niya. Pagkonsum niya sa miyan na isab, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay naanakadan. Konsum na salon niya, hari na sabi ng mga karituhan to, kahantian to. Kita niyo, pagtunay sin kapatut sin kaasawahan, in Nabi sallallahu alaihi wasallam isang pahabiyayat to na, wala nalulupa. Wala nalulupa mga katotoy manguran kuwa akam Islam. No sambil dun haon na po na, ito siya haway sin habuoki Hafsa. Haway sin Hafsa, iban tiyatawag ni mga kaasawahan, nangayo siya idin, piyangayuan niya, mabaya siya, dito, halugay niya na sakit, siyukat na dito, haway sin Aisha, radiyallahu anha. Na sambil niya to kaya pag-agrihan si mga kaasawahan. Inangi sin Aisha, radiyallahu anha, amarani Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, atasaddaq bidhahabin kanat indana fi maradihi. Ubus man doon yung mga kaasawahan din piun niya. Sambil lang tanang idin na rin dito atin timuot na katan, mabaya na dito na kanai siya. Lugay na lang tabi mga ni mananam si masakit. Na sambil habi at tupeng kahalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, diak na madun man nakahadir yung mga kaasawahan. Sambilin Aisha, diak niya papagsadak kahon. Bangaon pa mga kapin-kapin alta niya, bulawan, tawakan dirham, diak si Aisha papagsadak kahon. Nasuntuhan sing kita niyo, habi ayaon, hati niya, manjari, haroon, pahanadya. Bangaon mga alta-altaan niya, papagsadak kahana. Bukun suway na mapuas na. Mabukain Nabi sallallahu alaihi wasallam, aon, hikabin niya, aasubuhun sa hadlaw mahulisin Allah subhanahu wa ta'ala. Habayta, aon pa nakapin 7 dirham. Sambil pa siyam dirham, diyak si Nabi sallallahu alaihi papasadak ka. Ipapatunay, hindi dirham ini bulawan. Nabiya diin, ayat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di siya mabaya malagbo tanggung jawab asubun sin Allah Ta'ala nomol. Biya diin na zaman na to biyayaw, pilakan altaan. Nawapat sa jayaw na rin doon titipon habangko. Titipon hauno-hauno, wayroon nagmumpaat. Pila sa jimano sa biyayaon, at asimano sa tabiya katus tabiya, yaon kaya kaon. Kaya biwin, nabot sa nawapat. Biya diin dumatong si adlo mahuli mga katote mga mukhaakam Islam. Na Nabi sallallahu alaihi wasallam piyagsadak kaniya. Bukun ni sab long ta saulan na habiyayat tulong mo bang ako ba inuubos umunin alta mo katani. Asara tabiyayon amoy magkuang ko sin alta mo na amoy inhipag manjay ko magwasiha ayaw ni sabili mo ding 1/3. Sabab na makaulong isab mga ahli mo. 1/3 long singke man nasuluso kasir but in 1/3 pa tumataod na. Bukun sa katani na tubos na sisiyase sabin ay nahali mo. Imahal ka doon ha mga katote manguran di na tuhi pag maikot in alta sin kita niyo. Bukun magpataod na sadya.
Magpataw sakali amo pa in mahinang parsawan hikamin sa nakatutan niyo. Na amo yato mga katotay mangurang ko alam Islam sa lagu-lagu musiba di magpak hakapagwapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na sambil simud ni Fatima anak niya doon haon. Doon yung kaasawahan. Sa simud ni Fatima marhaban bibnati pamakato na lanjal kau. Ya kau anak ko. Limingkod ni na Aisha pa doon natampal pato yung palawan niya. Doon nakapato atau palawan niya ang pahirong harasan. Suya na milong tabi mga min sila sadya. Sin ama niya. Amin sambil inindun haon ti mangisim Fatima paususuya na sabi mga amin susuya na may mga ini sila din maka nungog wala kaya nungog kasi mga kaasawahan yuyum na isab marayaw nanaabuti na Aisha imian maramang makatin ikaw kami wala kami mga amoy dihilan special biasin ikaw kaya susuyan mahini kau timangis, mahini sa kalilang bukli, mahini sabi ni kau iyuyong. Na mahabalong tabi mga kisa din ni Hari, sambil beta niya natin niya, bangaon dia mga sikreto sin ama niya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di niya hipag pasaplag. Sambil saja nawapatlaw ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, din dito hatu sambil betaan niya, ini hangkan siya ilawang tatimangi sa wabsin biya nasusa na maid biya itaan siya in Jibril lawang tati sa kawataw magkaunin in Jibril kanya on waktu alam sinang kataon makarwa nasambilaw na biya mga tikaw puan tinya nakawa bakto sin Fatima in siya tinya manaykod na mamaid may hangkan nakatangis in Fatima iniyuyong isab siya kuyag siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kolon ni sa mabayain ikaw na in nakura sin kababay halam sin surwa hangkan iyo yung kiyuan in Fatima. Abihan mga kiyawlungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ala tarudayna an takuni sayyidata nisa'il mu'minin aw sayyidati nisa'i hadhihi al-ummah Padahiktu lidalik. Hangkan niya tulong kaya tawa ko sa wabeta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kau ka magrida alaw niya. Maauning kau nam ikaw impuntukan na kurasing kababayhan. Sin kami mga bariman. Atau kanakurasin mga kababayhan. Di ha ummat ini. Di kurang bihan. Doon ha. Na sambil nagduruhunin sakit sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dun haon yung pag-amot niya la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat nakasud maunin Abu Bain hawak tuman adlaw isnin na dun haon sin sambahayang fajar wala naguyan ni mga kasahabatan sa sinsusan nila. So hawak to yaun adlaw isnin amo na adlaw kapag wapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si mambahayang na fajar in Nabi sa in mga kasahabatan kapag imamanhi Abu Bakar. Himun daw in Nabi sallallahu alaihi wasallam hatandawan niya. So mga katukulti na himun daw amin umatod pa mga kasahabatan. Na nakalingi kaya idlapan sin Abu Bakar. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iba si mga sahabatan sung biya mga umantras in Abu Bakar. In panghatin niya tatina in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya ulian natin na makatuna. Nagsinyal na in Nabi sallallahu alaihi wasallam natin na ipapatuloy in sambahayang dunhaon. Natiyo nila na in sambahayang kanahalong kuyag na mga sahabatan. Hapang hati nila in Nabi kaya ulian na. Natiyambol na balik, in kurti ng pakimulang balik. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa doon siya kulangan sin, doon hadaghasin Aisha radiyallahu anha. Yun siya gigiba sin Aisha radiyallahu anha. Nagbalik na. Puwasin sambahayan, minui ni mga kasahabatan.
May tayo tuminoy na hadlaw yaon, puasin pajar, sabab panganatin nila, kaya ulian na nabi. Pag amin pulak-pulak na adlaw, sa amin duha na, nakatuin Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman, anak Abu Bakar. Pag-ubos, nakabisita matupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tinatay mangun sina Aisyah. In Abdurrahman, anak Abu at magtay mangun di bansin Aisyah, asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mu'minin. Na nagdara iban sin siwak niya. In Nabi, kita ni sunnah sin Nabi, maglano ka bukum maglumi, biaya mataod na maglumi. Pusim yan sunnah. La hawla wala quwwata illa billah. Malago kalaungan. Na imianin dun haon, imatod din Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita niya, kaya bistuhan, kaya ingatan bagto sila ay sasabab, kasusuban sin Nabi. Imagsiwak, imaglano. Mabaya, kolong niya, Rasulullah, ini ako dula kawaon ko kayo mo insiwak yaon. Sabaon na isa. Na timango na sa sabaon di na bumuain suara sin Nabi. Timango na biyahati niya huon, at isig na sin mabaya siya. Nakiyawa na sin na Aisha radiyallahu anha, pagubos dun haon, sana insiwak, ay nibiya matuwas-tuwas. Palunukon kunalaw na kay mulong sin asawa, Aisha. Itanuin, in asawa di kauhiwin. Amin, hakal na sin Allah Ta'ala pag-unong-unong. Mabutas, hakal na sin Tuhan. Na siminyalin Nabi, napialunok na sin Aisha. Inamin siwak yaon ang pakyat, pasimot si Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagsiwak na in, Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman sin pag-amot niya, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Inna lil mauti sakarat. Daran impanyabot niya, la ilaha illallah. Sabab sinamin, way misatuan, impagtangsuan sinyawa. Sibo da. Mano siya, da in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Numanam na si masakit, ba amin tangsuan sinyawa. Doon haon. Sabi ba si mga amoy nagkukupur patuhan. Yung mga bariman na ni sabihilan sin Allah Ta'ala, special kanila. Sa numanam na, sa bukumbiya sinamin niya nanam si mga sila, kufar. Na doon haon, diat na sadya, in sabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Nahangkan, bang aon hanadya, doon haon, papamumunta sila ilaha illallah. Pasabuton sa ilaha illallah, kung tangisan ta. Biyata na si Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinaw mautakum bila ilaha illallah. Ipapatulkin, amoy ni matan pagtulkin, buhi pa, intulkinon, yun hanadya. Tulkinan niyo, in taymangud niyo, nawawa amin hanadya sa karatal maut, sila ilaha illallah. May tayatu, man kana akhiru kalami bila ilaha illallah, dakhala al-jannah. May yato, itulkin tamiyahan, ipaakwan tamarayaw kaniya, kalu-kalu taupikan sa sinallahu ta'ala, makapanyabot sila ilaha illallah, bipul muktin napas niya. Lahasab na sin Nabi, sisiyo nakapamu sa sila ilaha illallah. Kahinapusan kialaptik niya, kahinapusan kabuhi niya, biputiyang suan sa sin malakal maut, nakapamu sila ilaha illallah, jan di sin dakhalal jan, makasud sa surga. Nahangkaling pagtulkin sila ilaha illallah, may buhi-buhian pa. Biya din ipagtulkin mo sin hamya matay na yaw, makapamung pa. Di naway na puas parkala na panginduaan mo rakuman sila. Ayan mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na di matong na rin dun haon, day ni matong ni mga malaikat. Amoy magdarasin nyawa. Magaangkat sin nyawa. Sabi po di matong yato, imasin mga malakal maut, niyuna in Jibril alayhisalam. Iunahan ni mga yato. Iunahan ni mga yato, fasta'dana fasala'anhu. Namait pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nunaw, ang pemiyanin Jibril, hada malakul maut. Sarang-sarang pagdatong sin Nabi pagdatong sin Jibril mau pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di matong ni malakal maut. Sa tay si mga malaikat tamuin magdara, magangkat sin nyawa. Duwaing magangkat sin nyawa, magdara patasil langit. Iwan si magtatang susin nyawa si manusia.
Inagisin Jibril, hada malakul maut. Yan, ini nilo amo ini malakal maut panalong niya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yasta'dinu alaik mamaid law niya kaymo. Allahu akbar. Mamaid in kaymo malakal maut. In masta'dana ala adami qabla. Wa irul law niya nakapamaid malakal maut amin nakaw na rin kaymo ay. Nakaw na rin kaymo mapuas din kaymo ay irul ding mga manusia. Amin bang niya tangsuan sinya wa mamaid pa sa putikay Nabi sallallahu alaihi wasallam dun haun way wala yastanu ala adam ba'da wairun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natuguti na siya unin yung mga karayaan niya hibungat niyan hiwaid niya ka ako. Faadina lahu fasallama alaihi malam ni malakal maut. Summa qala ya Muhammad inna Allah azza wa jalla arsalani ilaik. Ya kaum Muhammad sabunatul piara aku mari sintuhanmu. Dong si malakal maut. Fa in amartani an naqbida ruhak qabadtu. Bang ini kolong niya. Nagdaak na ko kakulong niya. Tangsuan ko na nyawa mo. Aywan lang ko nagdaak ka. Ko inimin ko kay mo. Hiwin ko kay. Parunon ko na. Nasambil long ta in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imian uno hinang umutudyan awataf'alu ya malakal maut uno hinang umutudyan ya kaum malakal maut inagi naam hinang kutud kana in aku naraak aku magtaat kaymo iban long ta imatun ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Jibril ya Jibril yang paimianin Jibril ya Muhammad innallaha azza wa jalla istaka ila liqa'ik ya kaum Muhammad sabon naton intuhan mulando na ingkug baya magbak ibansin ikaw. Naampay miyan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tunayana ya kau malakal maut inda akan kay mo tumatang susinyawa. Na ampay miyan ni Jibril amunain hada akhir wata'til ard. Amunain kay napusallaw nagi kumaripahumi. Inna kana hajati fid dunya dapun in hajat tudi hadunya ubus na way ni Nabi. Aampa yang katsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inunya pataas. Yang akatnya pataasin langit, himahangad biyahan. Wa kana fi dun hadag halsin Aisyah. Pag-angkat niya biyahan, ibasin doa, Allahumma rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Pagpuasin niya to, nahulog na lima sin Aisyah, sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya. Ubus na kiyawaan launta nyawarin nun haon sambil imyanin Aisyah atin niya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala niya pialag o kita niyo amoy mag-unong pa ibansin siya sa impialag po niya biadiin magbak ibansin Tuhan niya Rabbul Alamin na mga katawtay manguran kay napusan kamasok na in waktu na in haunding ha mga wasihat sin Nabi wasihat sa halga sa lagu-lagu. Doon kapag wapat ha Nabi sallallahu alaihi wasallam ipurpa siya kay napusan wasihat niya pa umat niya. Amin. Iyagas-hagas niya kan Fatima bang uno. Amuna in sambahayang. Di niya to di papawin ha umat niya in sambahayang. Namangkan bang ini kau nagbuwal ka umat sin Nabi. Na amin tiyatay mamusya in Nabi. Na in wasihat niya kay napusan ayaw mo tinggalin sambahayang. Sambahayang 5 waktu. Sambahayang 5 waktu mga katote manghuran na amoyat po in kapagwapat ha Nabi sallallahu alaihi wasallam tumtumun sing kita niyo habulan Rabiul Awwal adlaw isnin hikahang putag 2 kasubangan sim bulan yan biya day sab sin adlaw kapag anak ha Nabi sallallahu alaihi wasallam kapag bata kaniya adlaw yaw naisab sumakaw piyang biddaan in adlaw kapag anak hanabi sallallahu alaihi kapag bata kanya mataod in sulang kay manalo na bukundun haon sa ida puning adlaw kapag wapat hanabi sallallahu alaihi wasallam haway runto pagduarwa hangkan mga sila amin patio bang dumatong Rabiul Awwal pujihun nila laguun nila mag-ihtipal na inya malago kalaungan. Wairoon yan nakapangdakin Nabi, imang kasahabatan wala nila nahinang, gaman imbitasin Nabi, bang aon dumagpakkan niyo musiba,
atawakan long ta karukaan kasusahan tumtumanin musibah di magpakha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di namin adlaw kapag wapat kaniya namura-murahan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam na suntuan sin kita ni ukatan na abot ihapag wapat mga sahabat awon di na magkaukay ngati. Awon di na magkaukay ngati labi na in Umar mangutod na u. Isu mamay talong niya in Umar alo in Muhammad na wapat na uturan ko ulong sin Umar. Sagi mo anin Abu Bakar na may na man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Isu na milong tanang tag-ipon siya kan Muhammad in Muhammad na wapat na. Adapun in Allah ta'ala siya nang tag-ipon pa Allah ta'ala min buhi salama-lama di magkamatay kakal amoy na di magka-kondeno. Ang pabiasa sin Umar radhiyallahu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusul afa in mata aw qutil inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzallahu syakirin. Yamin biasa sin Abu Bakar ini kan Umar dito hatu nakapa amin biya na tahammul amin natay masin sin Umar biasa sin Umar in ayat ini adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya ding hamanga biya dahil sa mga karasulan na kauna na yung nagkalimun lawa na sa kalibang nawapat na yung rasul uno manaikod kami sa hasaraan niya niminang kami sa mga duwaing na di daman masi bisan nawapat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam in sunna niya masi murah-murahan mga katote manguran maaf ya mga ini nakahawa-hawa ini may pangadyan sin kita ni murah-murahan taupikan kita sin Allah Ta'ala maka bog sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayuan nato mga hinang amin pianglangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah la ilaha illallah ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.